Nya yo na tingat lembegah haju. Atra yang kasering lembegah dan nyo terjadi atih lun. Uro Selasa lun tu mayang maghrib ba galon. Merdu. Na imum maghrib nyan hina. Galon merdu. Nah. Hana Mayahana tolong pegah hian. Jihar mengganggu orang semayang hari. Jihar. Pakai mik kan jihar. Kadiatu rafa. Orang semayang tu telat. Untung tolong pai habis wirid. Menyatingah wirid macam kakuti ulua. Nyandum bengai. Karena wirid sunat kan? Kan alhamdulillah subhanallah. Mengganggu orang semayang harim. Nanturi tau dong imunya. Kadang naik no bet numsong no ti uyu. Karena disangka lewru ibadatnya. Pakai mik yang belum tentu jadi ibadat. Bisa berfungsi haram. Azan kaji karena azan rafa. Kamat ke rafa jihar. Mulai kamat hanya pakai mic lay menurut lun. Karena kan di rafa suara kamat. Azan i'lam memberitahu masuk waktu sembahyang. Perlu jauh maka dia tartil, dia malu alun nak jauh desu. Nya padu-padu natrib yang kau ikut kamat pun kau lagi azan ditumpang kunyung lom nyan dibaca malu alun yang kam lai salah tapi hana urang tham nyo hino fikir be atih long mandum jerarat lun dan lun pegah hukum hana dukung ledro nebak balai pengajian bak daya han jalan nyan padung thun kalung pegah hanjut beut bak ming belum puasa mengganggu urang tengok wirid lagi nyanci bek ni cok podoman kemudi lehari bek si tengah orang semayang menyahana mik hana sari suara ilike dike ke habis dike menteng nyan bek ni cok bercontoh nasi nyan lehero orang semayang dilike kamat pakai mik lehero orang tayu bedah kupu mik teman cuma gelantor takun bedah ni pegat kaliman Allahu Akbar hingga akhir ikamah. Alian kawirid. Na yang heboh mikrofon di masjid berenun. Nyan langsung walid nutam alumni lom. Tapi haram jadah nyan dijauh. Menyelagai nyan hukum payah tak tutup motor pada jalan. Watena urung semayang. Di jalan motor ke urusan kita yang. Nyo imum semayang urusan kita yang. Yang kan kias lampari Nyan alumni tu jijik bantah yang kejut menyotindak kalung hana pegah le ucok uti ulua urun menyamantai kubur karena disangka le urun ibadatnya nya ibadat kan subhanallah masing-masing kepu pakai mi medihar pi be le rafa dihar mengganggu urun dengar dan semayang hukum di hari.